lumba eye ne sister Faustina Fosu na abusua wapia wo di asa no asɛm yi ba ye nyina no no de odobroni anotai nachi enu nti ekoba se court say odobroni aye ne ho ade nti ewo so ode ma me akosu asewa ebom no mo yekuna no na e ma mi apia wonten na ni asa wo die no enya asɛm keto isan say wadi nkonim yan kan kire obi ne eno de se me nim di so na mo we yakogina grant interview ya yon the 13 obi abusua na so obi adane dia no me na me ye obi aye ma no nti 13th de 13th 13 hwehwe sign matese ase papa shi enam ekeka ehye ni date de nanano makase date we ni yi no na ono so nam na all ka date fufuro o create confusion onso abusua no enye e wo faase no ai papa shi bia ne won ka ho di ade na woje di ade pa na woje di wo beje no tunkra fra abusua na de opeso obeka no beka ne entie say date no ponti asempa ba bia kwaji date no fa ko ho o ti ase ti de o ye no obu sabi na nanum animtia o pe ba bia agige wani o pe ba bia tie nya sasem bia enfa nko ba bia ya nom for de na tem didie nko bo modin na kokoti o pe se obenya kokodia o hwe kokoti Abujafo Kofiusu abekasa aksia papa shi se papa shi o hweyi no nye busuani ewa busuanu confusion kwa no osete ewo no enso papa shi ena me so nye busuani nti date no ba new date ne ba se 14th March no on na ye take no nenso ma me ko sabe mpoma so ka the same thing nti abusapani ade na wo faase de won ka hwe nkire no se wo faase no ade na wo ye no enye na papa shi no ani abre no so papa shi de so de de akusa bre poma be ka che no do de oye de akusa se wa be ka che no do de oye nti no me busa se ade na won ka bi enkire wo faase akusa bre poma de se usuru no untimi nka hwe nkire no mebo okay enti akusa bre poma de tika no wa okay kana dwe won se ekoya mo fa so asidi nu anani nye ho so ma she de 13 for be den no akọ Germany no asamba eno de menene yadwe in fact o here menene mera wadi ni hanyina e wokoto ya nisika kura am se ba na nisika nyina asa edi ugasa wo sa ba ye 13 dia na aden nti ma meje se nka tris adabraka mo fa de ne nesia na emoa abusapani ne dade so abade o mo se da na mimi hu ade a o mo ni abirichi kire o mo so ngoyi lumba no mo kusi ne ntamsa ni se minim se hwehwemu a Mami akosa me mpoma ka so be no so waye so dia ani emi tv chire pa ncho men kasa nche o dia woni enko ni enko hwe ensam a ekoso na fosi na fosu na wo ginani esa wo hono after court hearing no etwa mu wie no fosi na ginani bonum ginani enya songetwa na eno na yenya bi ni yesi ni e be mo hwe na enyagro je so no odobroni oda odobroni an no tare no nti sei court na asem ni nyina den etwa nti na ni age no obonu musa ho na bi de echre mo e ba cho no man 024174 06 0 na pa cho se kokosi oto emuje fruto ba ana so pose wani dia ana so fa no ma we na ofre ana ma masem wa yemre wo mpam ntimi no oba ne na yie papa ode ana message so ma ode wonda fa no ma we na frɛ na ye hwede ye fa no no bi ene emlo yenko tie busapani ana Faustina Fosu na age a wo sa because they say the court issue bi ya dey ene obi asana won Daddy Lumba eye ne sister Faustina Fosu na abusua wapia wo di asa no asɛm yi ba ye nyina no de odobroni anotai nachi enu nti ekoba se court say odobroni aye ne ho ade nti ewo so ode ma me akosu asewa ebom no mo yekuna no na e ma mi apia wonten na ni asa wo die no enya asem keto isan se wadi nkonim yan kan kire obi ne eno de se me nim di so na mo we yakogina grant interview ya yon the 13 obi abusua na so obi adane dia no me na me ye obi aye ma no mo mi sakura se mo ya ready ne ma tie be tie sie chance without to tell ne ma no anyone Aden
Ade, Obia sorry no come here ope. Mo ye ni pa ya ya say ade. Eno no de nsanjurofo mesrem. Se obi wu a ye gi date free abusia ho. Edikan ye 6 on the 6th December. Ena eko ahimfie. Enti eko ahimfie ko pepre ba ko anye yi. Meya na de eko ahimfie. Ena yesan akọ obiem. Ena otumfo de na atia so because nsem na ene no mabonte na egu asanteman ni mu ase. Enti ye sesire wo ye firi ho no se me wa fast say obesan akoye autosidi biye ma. Or the week account. Into why any 13. The 13 December there, yensie ne nanano. Na asembia mfa na samunko. Into 13th there, 13th. 13 je sign. Matese ase papa shi enam ekeka ehye ni date. Na so no kronfa ebuoma. Asante ne nanano. Say ya kotra himfie na omu ahye omu date. Ama na katikrechi abekasa ache na nanum se yeyi na nadade so abahene se oni enim na yenye bibia na wa she date na be boss nyina no oyi osisi a wasisi nkran de bebre esisi kumase nsoso de bebre a date ne bosso de na nanum akase date we ni yin no na ono nso nam na all candidate fufuro o create confusion onso abusuan no enye wo faase no papa enye bibia ne won ka ho na no beje hiri wo misa won free ye kuro mu ho so enti say wa na oni no ana wo be pre bibia ma say wa eni se wo ba abusuan ne diem se abusuan ko ohene ho na ohene a che date ni anso ya pepre na ye tuatua sika na ye bobo ka na ye niema na nso na machiri na se oni lumba no kra nka se woda fom owo yirenum asase etumi kosie na omo nso so etumi akoma tumi to omo yem se esie ni kunu oba de se ni kunu wu na so tefaako na ensie ni kuna oda wona ti ade na wo ha omo sa for aka Mesamao on sinika de wono wajiba bia we champion ba bia Mr. President kasa moso na boachi ya dom ni aka Mesamao first stage ni sheti de bo afun bi no so na de ba sama na adwo no sa ye kasi bi to manso a me manso no ne bet pia on bi bia Ghana pia Ope o manso fa bra metu akama tia pia ne mo se ko pase ka ko aduro dia mini ko aduro adi se ko hu ko president ba ko be ono pa pia koko di ni panya de nwa na ye di eti no so yare se wa nko ho na ba bia me Mesama koko ni dia de na woje dia de pa na woje dia wo beje no tunkra fra busuya na de opese obeka no beka ne entie se if date no ponti asempa ba bia kwaji date no fa ko ho o ti ase e ti dia wo ye no obu sebi na nanum animtia ba na no so ka bi say enkra na bi passport awuni ade se sie ya me no kasa yi enkwala ni ba na omo ba enkwala na omo ye du ba ko se ye nya ba enso wa ade ne ntumi ye yi so ke etwen ma ada yi no so be ka ho me ma me wi ye nya omo nyina ne ba enso ye yi me ma me adwada wo wi ye no anya ye nuanom nya omo nyina ne ba enso ye gina so ye yi na me abusu apanyin no kura sa me so mi obibi ye o pa wo ho akwa wo ho ye se anya afunu no a woda ho no nko an me life ese me yankasa me nya ma ade bi a me koye because of it ntimi nko aw na me ba court abusu apanyin gira daka mu pa wo ti ase ni nyina anya fine adenti na ese mo yes adai abusu an ye chem mienu ana ye chem miensa ana ebi gina hin na ebi gina hin
Yabusua na yabusua so busua kakraka na sabi mpredo asa nye kodwonko na wu abusua mu a woye kase sa biaba yekọ be wadi nam nwumtuo nti no be bia ne dibie na akodu no akoduru akire nti na kyese ye ade na esanse ahemfo president eni ne mpanyimfo keka ho a omo beba nti no esese yetumi di ho jim na mpanyimfo no bi di ho jim mo se ye beya ne nkran mo di bi nso so aba omo nyina mra ye nyina ye ntrase ni mo bo ade no munya se we atene ho afa na we atene ho afa basa emwa kwa ye wie nkran nya ko no enya ye wie nkran de adofo beboa ye fine mo hwe nkran de ye kama nti ye de ba ye na fia edie na sese ntokwa ana ye de wonte niam bia se bebusa afo maami amabores no hwe wajiba bia na erede machiri wokumasi ha ya da me se manu ko ba bia no so wonsam ka kire mo so dey say aha se me chache mu nyina ama mansin ni si ye call live ana ye di nkomo ye keka ne ma frafram no wani di ohia me pefrem ka sabre me frase ye deda na mom se koko sisi wanim ana se sisi baby koko bo baby ya mpa do frem me number ni ye engaged I busy abranti we na be frem e frem koko president frem what na be frem e frem ama na fo ni mu kire o kakra e say oh ne de ko me the last week na ode you hwe mani amo hwe no bo say na for sports business that's the last one you create ya kana fall off as say aka say baby atwa ne woni ne be ko ama ni nyina be ko ni nyina be ko e ti bu hia ko adura me se fresa papa we bam bye bye